Džungla. Idemo u štalu pa nastavljamo. I evo nas peglamo dalje, imamo gosta koji komentira uvijek videe. Treća, ne zadnja. Rekli bi ljudi i tenka bi se, evo. Opa. Kak sad da sve radim? Tiš mene za orat? WTF. Jesi izgubio maticu? I pozdrav, nastavljamo dalje. Do sad smo kombajnirali kuruze, kombajn konačno složen. Nisam snimao jer šta? Imam tog već pun kufer nasnimanog. I ništa, idemo sad izvolčirat međe, zakočit malčer i idemo orat, a sutra planiramo onda sijat zob. Ali to se sve još može promijeniti. Klasika. Na najgorem polju na svijetu, uz šumu, uz kanal. Da. What the fuck is this? Nema više ništa. Malo pogazio među. Džungla. Konačno došli do kraja, jedan trag, ali treba bi još jednom proći jer je pun kufer zaraslo.
na zadnji. Ništa, idemo tu ovo od strica polje, pa ćemo proći njemu među, onu tamo. Eto, gotovi smo i sad lagano u štalu, pa onda poslije štale orat, oranje, moranje. I evo nas gdje smo i započeli. Idemo u štalu pa nastavljamo. Juhu, mračić. Ali to nas ne spriječava u daljnjem poslu. Opa! Pogodite gdje sam. Imate 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. I dalje ne znate, znam. A sad već znate možda po zvuku, hehe. I ništa, dosta zajebancije. Idemo otkvačit gospodičnu i zakvačit plug. Ne znam, hoćete me gledati ili šta, ajde, mogli biste me malo gledati. Dost farming fori. Tako, sad dižemo nogu. I to. Eto ga, idemo po plug.
headshot. Znači što volim kad ga tak iz prve pogodim, bljuć. Eto ga, prikolica 4 minute, plug 2 minute. Idem još podmazat malo i krećemo. Ok, let's go. Podmazao sam, pa krećemo. Ali priznat ću vam, nestalo mi je masti. Nisam podmazao ove tu dvije mazalice još. Je ne znam, nije svuda se širi, ali uglavnom podmazao sam ove na brazdama i na crtalima i na kotačima, to je najbitnije, i na ovom okretanju, a sada ovo tam malo će izdura tih 5-6 trali, pa ćemo sutra, ne da mi se fakat sad to ići punite najgore na svijetu nešto. Ništa, idemo, gas. I da vidimo gdje je Jarčić. Jarčić. Tu nije. Pa krenimo. Šta su ove bube, muve, navrle? Strava. I eto nas na kraju konačno popizditi s ovo uz među jer moram polako da ne... Koliko ovih muva ima je? Uz među moram polako da opet ne nabacam na nju. Idemo lagano C1. Joj, opet nisam si narihto tu dubinu na kotačić. Tako, na manje od 30 cm, ne treba to duboko, vadit mrtvace, mislim, inače zimsku oremo na 30, ali šta, sad za sjetvu ne treba toliko, ja brim. Idemo sad baš izmjerit kolika je dubina, staću sad tu, ovak, dobro, sorry. Jer ono, ne vrijedi gledat sam zadnju brazdu jer mi je toplink produžen dosta. Gdje mi je centimetar. Šta to zvoni? Nije mi jasno. Pi. Malo, ne, đubrenca. Šajz. Da vidimo, zadnja brazda kaže ha, 25 centi nekih, to je to. Da, 25 centi, 6. A šta ova kaže? Da, isto tak, 25. Pa to je to, onda tak drapamo.
Tu je malo tvrdo kao. Moram tu da jer ću se opet uđubrit. I evo, gotovi smo s tim šprčmoljkom. Sljedeći polje je tu preko kanala LOL, a kanala niđe. I evo nas peglamo dalje, imamo gosta koji komentira uvijek videe, najjači... Samo dislike, disfollow, unfollow, a ne krivo. Najjači pratioc, a ne vi, niš ne komentirate, pičke. Je snimno? Ne, ovo što tu vidi. Ja, jebeno. Ti kopiraj lagano. Biće oranje 3 minute. Jebi ga ekipa, ne mogu snimat. Družimo se, pričamo. Proletlo vrijeme. Laže. Poro i tuđe. Ko preko? I evo nas na kraju krajeva. Ali je pitanje hoćemo li dovršiti. Evo da Irci materni, a? Dok su? Neću. Ja ne idem, ali lažno. Može nas pomoći? A? Ne. A u pičku zec. Ajoj. E tako. Treća, ne zadnja. Je li ošla? Još nema šanse se povratiti. Šta snima? A? Aha, to! Pa da, vidiš, to je kupo šaraš. Bravo. Je li sad pravo vrijeme da kažem? Ja znam šta se pokvarilo. Da. Mhm. Ide, al bi... ne ide, nemoj skakati. Ni da ga takne. Ne. Nije da nisam. Šta si zapeo? Pa ne znam nije. Za škrinju s blagom. Gle, tamo. E tako. Rekli bi ljudi i tenka bi se evo. Opa. Bagrem. Krasno. I nakon prvog, pa ovaj drugi. Moram malo napred. I lagan je drugi, a? Gdje? Oops.
kurac nije na ruku. Nije, da. Ću probat malo cimnit naprijed. Ne, nazad mora, nazad. Ne, već kad idem. Aha, još malo. Dobar. Oops. Bravo. Ajde. Još. Još malo. Još. 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 Dobar. Dobar. A? Kak nije? Već vama malo. Među. Mene zaora. Povuci potegnuti kad te ne mogu. Može se jebati. Šta mu smeta? Pa milimetar fali. Ne vidim. Moram ići napred malo. Evo, previše. Nazad. A? Na, Šta? Bravo. ga tamo. Čekaj. Kak sada sve radim? Tiš mene zaorat. Aj nazad još prvo. Još treba dosta, još. Još, dobar, čekaj. Aj sad. Dobar, prošao. Utero sam ti. Samo da se zna ko ti je popravio plug. Da. Jednu stranu. A druga jebi ga. To ćeš ti sutra. WTF. Jesi izgubio maticu? Oops. Stručnjak. Jel ozbiljno? Noć bez granica. Nemaš goriva, kontrolka ti pišti. To nije kod mene. Nije. Kako? Izgubili smo maticu. Pa nemam vjerovati. Znaš tu kako sam cupao. Nakruti jedino. Gdje si imao? Pa u džepu. Unbelievable. Pip.
Nisi ostavio negdje traktira. U džep šupali. Je moguće ovo. Jebeš ti mene Paunoviću. Ajdemo sad što ti. Pa kak? A ne znam kako. Evo je. Ne seri. Spas u zadnji čas. Je. Sad još malo bliže tamo. Sad još malo bliže tom grmlju. Ovo baterije. Daj da idem bok do nebo. I uspjeli smo. Jebi ga, krepala baterija. Ostavili smo šumi malo mjesta da se širi dalje. I eto, konačno gotovo oranje. 2 sata su lagano. Kad sranje, da nisu pukli ovi sigurnosni šarafi, bili bi prije. A šta može? A vidjeli ste koliko sam se i odmaknuo sad i opet je puko. Ne kužim. I eto, to bi bilo to za danas. Sutra nastavljamo sa sjetvom zobi. I tak. Bye.